moni nkɔ ho asɔfofo dɔɔso sene a teacherfo say want it me say Ghana ha asɔfofo dɔɔso sene teacherfo Ghana ha yetin sorry according to research year bia no yetin sorry more than schools are yebie na me bu kwahia me bu se wiasa fa na nyina se aden na nka me hu yan ekra se ame we se epebresi na banche ne bode na asefo nyina akọ a ubon se komaba ensuo sate se toto a na kom no kọ because aduane bu aden ti na ma me papa ensori dɔɔso Christopher dɔɔso asɔfofo dɔɔso bɔne so nte must go and the gospel is still going. Trade upon Yankupon Shroud now on your cashier. Say, there be other will suck me video now or share. I dear about me pass me catch the gun and mine. Teach the youth. The youth. Mr. Ramo Bible say, Yen Juma. Na obeshra yen sanu Juma. Emrantie, emabawa, asɔfofo asempakafo. Yen pe bibia na de na wo ye no na nyame ahwesonu e de wo hyiraw. We are in farming season. Ghana, March, April, May, June, July. And so let's say ya we ye trade up on your coupon shan on your cashier. Aha, I am a rice farm. Aha na media what do you call memono a mono ahana media nunti. Me tra murawe no. No one me tra edia friso. That's so still the gospel must go. The gospel must go and the gospel is still going. Trade up on your coupon share now on your cashier. I dear Bakwa me pesa we are suffering in Atiana Mutia Monshan Sunni. Sir, crisis ye bay. Yaria tia sete, any no more causeway. A woman say Bible waka over the book of Luke, chapter what you call when you read the book of Luke chapter 10, the verse 11 to 12 now. Wakasafa ho saso na Matthew chapter 24 the verse 1 to 28 was say nane be kwa wie ya ye beti okon ne okosem asaso so miamia atrodifo ne aton kire bebre beba enam amumuyo nti no Christopher bebre do no bejo enkora be ya so de o masofo asem ho yare ahodo yade ani aduro nyina beba ba we nyina achi no na Christ mai boy akoko se yenyina ye se wade anyane wura fi ho so a manu me ekoso ewo wiase nyina no emo okoko tie ne ye pa o me wiase nyina ene Ghana fo nyina tie ahye se pastors, evangelists, apostles, teachers, we are the cause of this problem. Tie ne hawa ebe nyina no emu 90% efri yane asempakafo efri yane asofofo menim se bebre na ne menya adwen brother na de obi ye ge me nam ka kyerɛ sɛ onko ye gay ada brother obi ye kronfo a me nam ka kyerɛ sɛ onko ye kronfo brother obi ye lesbian me nam ka kan ewiase fa na nyina wo pe a sector of profession a enipa dɔɔso wo ma eye sofudie titru Ghana ha emi sɛ moni nkɔ ho asɔfofo dɔɔso sene a teacherfo emi sɛ want it me say Ghana ha asɔfofo dɔɔso sene teacherfo Ghana ha yetin sorry according to research year bia no yetin sorry more than schools are yebie na me bu kwahia me bu se wiasa fa na nyina se aden na nka me hu yan ekra se ame we se epebresi na banche ne bode na asefo nyina akọ a ubon se komaba ensuo sate se toto a na kom no kọ because aduane bu aden na ma me papa ensori dɔɔso Christopher dɔɔso asɔfofo dɔɔso bɔne so nte ye me twema video si bibi so obeka se brother de o kan de me no nya adwen enye wo adwen ne mbeye na emom me kasa kire enwan no sometimes what message a what nyankopon asem a na wo kra do se nka wonya bia o kasa betie eti ba bia wonya message ni fro ba se de bia no you wish a message ni bi fro ba me pa chonyo enya mimi enya me nti na mimi nti e na wo fra mi o enya mimi nti e na ma me papa o pese o te message no na emo honhom a etiw mu ene honhom a di asem na chi edi adanse se wura na e kasa no tenetene ye pa o honhom a ti asem num ene honhom a ti wa wo so te nyame asem na okodo no ene kire se wura ene no kasa
John chapter 10, the verse 26 to 27. Wasi miniminian, na minyan sunime, me kasa minyan timini no mudimechi. Eti enyane teso mure kasa, mami papa, washe Togo, washe Italy, washe India, washe Russia, washe Sweden, wate say yes, mura na ye kasa no mamintie no. Enshira no, asa wudi ensemi se wote, me patch of our Bible no. Ye Lamentation chapter 4, the verse 13. Lamentation chapter 4, the verse 13 to 14. Wasi she, basa eba, yari eba, asuchi eba. Eye ASỌFO no ene adifo no omo bone enu omo mumuyo. Chini Lamentation chapter 4 the verse 13 to 14 was adifo ne ASỌFO no eye bone ene ye mumuyo. Adentra ye ka atenefo mojagu ye frɛ bone se papa chenetenie ene ye frɛ papa se bone because of say ye mfa so bone ye pesi enya. Because I say, you pay a cheating and Ghana suffer for than superstar. Ghana suffer for than superstar. Say, be a Ghana for never who saw your suffer. And you put no crown. Isaiah chapter 54, the verse 9 was in no crash yase and a contempo edia. Young first upon hinty and then no crania swan them hopium. The church, the house of salvation has now become the house for entertainment. We were swan them a concert on Kwa. A good young kwa, Nyame home enti hobiem, Nyame home enti mi nyaduma biem. Chenye. Ewie brain ya wono. Na kabaya den say, yes Christ obeka sem go John chapter 4 the verse 23 to 24 say, we are living in a say a brain ni donadu. Esa no kwasole for ne yesole eja no. E wo honhom eni nukuremu. Na osofo so aka cho say, we problem na we face no, ohaw no, amane no, beje oil, beje sticker, beje bulamu nsuo, kodie wokosua. Ene ye de Nyame soma ba physical. But God is spirit. You can't see, you can't touch. You only believe. Eti enam sa mami papa nyamya sama yebutu emumuyo. Ena Ghana ha sa ba me makwanya yan first excavator. En sole e wo Ghana. Ebia puppet yenkotu. Ubehu enipati konkora. Enkola enya ne de o ma hye ho. In the name of me pasase to me. Me no agye ni wenya ka hu bi enene mami papa de yehu. Ghana mpanifo nyina kwa asɔre. Ghana fo nyina kwa asɔre only few ene kwa asɔre. Ene bɔne akasi akɔsɔ hifo na edie. Because na uru aso ndem an no kura se kache nipa. Ema nipa sache o madwe ebi no ho. Ɔsɔfo nim sɛ waka no kwa na skani ni begyan. Because skani no na yirenom baako ne mpram bɛsɛ nwɔtwe. Eti ɔsɔfo kaka obegyan. Ogyan so a ne collection ne tight ebɛbɔ no. Eti ene mame papa insase edi nyame asɛm bɛ ye nipa no. Insase ade nyame asem ba ye nipa no ene ye de bone ene ye ma me papa enyeje so ene ye nyame ma na bede na nyankopon ma aye perfect in the sight of God. Fa Bible ni ani nkomo kakra mini asofo osuru tie me atase di badanse ese siman ma me do ma afoi asem a ya wade asem anum no manfa nkame ho se me yimi furu ma menue me de bi ka hu so a menue tie nie osofo fa Bible no Isaiah chapter 56 the verse 10 to 11. Isaiah chapter 56, the verse 10 to 11. Bible say, Ghana asɔfofo bebre eye nifrafo. Asampakafo kese mo kaboni anim, mo kyerɛkyerɛ, mo yaten, mo tofo, mo begina kwa ho na adane, buanyame adwuma. Nonsense. Jimmy. Evangelist for munye Jimmy no. You were sent to go and rebuke, teach. Chenye. Wodi anse kotofo, kwa kanimu, kwa kyerɛkyerɛ. Kwa yatan wa kasa kwa srasre Ghana for evangelist for na adane begesh etu kenka Isaiah chapter 56 no the verse 10 to 11 no was say asofo fon bebre anifrafo asempaka fon ka so mububom we kenka the book of mame papa Isaiah the book of Isaiah chapter 58 the verse 1 to 2 was say tiamu tenten so men do ho tiamu sa totrobento neka ada samamra to nkyere Bible akase ko srese ska evangelist tie me Ebraso say evangelist mo sore Ghana we need a sapakafo Ghana need teachers Ghana need evangelists yampa wo ma muntimi mpo eti Isaiah chapter 56 the verse na mama me papa 10 to 11 was say evangelist for me I say krama o muntimi mpo na mom de omuni man aye de mama papa edufu pefo omo college na hi omo touch na hi omo emfa so bone e no mo hwehwe omuni mamen adifo akyerɛkyerɛfo ene ehu osempaka ni ene ehu odifo ene ehu okyerɛkyerɛni afa na musu frarade ebra so sama me papa Ghana for Christopher nyina me se yan sɔre
yen sori waka ne yen kwa asɔfofo no so hwɛ sa woto asɔfo mi na ase na wontimi mpo wote evangelist mi na ase wontimi mpo onka ne mu ontufo wonkyerɛkyerɛ wonyi atade a Matthew chapter 15 the verse 14 Yesu Kristo ka sɛ bi wɔse so nifani kyɛ nifani kan o mu nyina dɛ ahwe amenam Teni ye pao. Working can Mika chapter 3, the verse 11. Was it a SethEkow a Akatua de Church? A different Jessica at the song come. So who are suffering? Nama me papa, who who suffer, who Jessica me maudia. So suffer you friendly, or suffer with Jessica for cancer, or suffer Jessica to oil. Where you friendly, where you Satan or dem pastor, where you awkward pastor. Messi mum pay mammy. Send me mamma Juma me yenkoso. Nami Jessica, Minko radio so. Men to Thomas machines akasiye min ko mami papa e braso se Psalm 19 the verse 8 ye gire Nyankopon asam so edi bie Ghana innocent souls are these Satan or them pastors this occult pastors they are leading them to hell mami ka asem bi na men form asem mawiye de tia mani abra mi tie mu no obi ti kronum obi ti adwamam obi ti konsum akayo mu mami ya nkase bere no mbete obi sa the boy de won hwe so nya nadwuma na o tie mu Romans chapter 10 the verse 14 was say bere ne Nyankopon be fredi onyinie na bere ne de onyi nyame asem nie no wate nyame asem na sa asem pakafo ni ho a ya ntie mu a Why Betty? Yantia mua. Sasem ya miken, de bia enua poka. Romans chapter 16, the verse 17 to 18. Was it enuano? Mitumu fuse, mon carry 1 hour dem papa muba. Na watimu sintiria, and chira pana mosiano. San kofu we ensum yene Yesu Kristo. Nemo won yafu, one of modern nada, and ya dokodokosem, epem home faso. What can Philippians 3, the verse 18 to 19. Paul say, me won kofu bi wagana ha, mi nya omu asem kada. Se si American kwami di nuso na eka. Was it san kofu we, omunya nkopon no omu yafu. E wiase no ma no mo what is our Sophie Nasia? Asem you na make catro. Romans 16 was say mark them, avoid them. Obi atisa no ma we nyina. Wo hu se ne sofo no ne yafu no de nam. Nanso still da so ti ho. Mema wudue Ezekiel chapter 3 the verse 16 to 19. Samanka nkyere wa medu moja hofo. Maka kyere de mawie. God richly bless you. Who betting from the gongon bitter for Christ. Shalom. Peace. Bye bye.